Yang penting aku bosok. Kalau aku suka mau. Pasal ke zaman-zaman kesengan ne. Oh, kali-kali kalian nu bosok. Bos yang bosok naje. Takang umi kertas bosok. Memang dia betul dia kan. Tenara jangan tuku jalan sedikit batu-batu. Woi sana mo ko, ini batu-batu kuning nih, Ruby, Yamang, batu sojol, aku yang ngangka, tahu nggak? Batu di Palu. Apa dikala batu sojol? Batu di Palu nih batu kulen nyangka, ini batu topas, jamrut apa nih asing? Apa nih batu-batu apa ngasing anjo? Ini sana mo kau, kan mengiseng kau, ini bisnis. Aleng tuh nung kue, kacubung kue, Alexander apa? Ini kau batu bosok, iya menyuka parutu tuh. Karena iya batu bosok kantornya lagi ke parutu lah bosok kapan nih, lah bosok ke uri. Daripada kawan tuh. Apa? Mari-mari makan tuh. Laki ku ngain batu bero sok aja, batu riolon kau. Iya bukan sana mako, kau selang kamain batu-batu kabu tuh. Puisiku, batu gosok, batu mawang, batu ako, batu. Batu apa ini? Kaya batu apa kode? Malah kanser ya. Palat kau, batu nisan. Tekonya dah.
eri ko gising batu-batu kaho gan. Punan ni kana ano apa jamru, jamaru tingang ngerang